truths gatagati ka Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na Mheshimiwa Martha Karua, andu aria mari mahandraina aria ritu muno thiini wa kirima. Martha ni akoretwo endete Gacheri muno to ni keritu kanini na Gacheri atwiraga riria Martha ari minister wa mai na justice ni athia gucera cukuru Kabari na Gacheri kari form 1 keka muno na rimwe Gacheri ni ko kathire gutunga Martha minister twana turia twathia kunyita mawa kio Gacheri ni akorire endete Martha muno na riria Gacheri athurirwo ni wamenya ni mutongoria na ni wakiri wakirinyaga. So na musimamo Martha no wakiri kiongo kuma na ndui Gacheri kabana Martha na nipo ndwa maundu acu ni makiguanaga muno riona riria Gacheri athire kwetha Martha gutere na mbara nyingi muno to ni ndirikana kamuga murango andangi abotire ndeto ino tondu riu ni akiri munene wa delegation iria arumagia andu maraira kura Kirinyaga ndirikana rimwe bara kutusiria mathoragia kana turiguithania ngari icoretwo kamuga murango abitukire kiuga mathima kiumaga tutwari na mathina mingi muno Kirinyaga na tutiari na njira kuthi kwambiriria no ni ndu Gacheri ni kwabotekire na Martha no mete ora omete andu ni macokire makiguana na tukire Rigathi wa Gachagua na tugikarakara tugicoka tugitwara delegation ya Gicugu na Kirinyaga kura Munyoro na Martha akithia kirisivo wega muno ni Pastor Dorcas na Rigathi wa Gachagua na tukiobanira na ndu mobanero makiuga ni kunyitana twethe arata no tundu tucore riri bichere yareho Martha na Gachagua macemana rita ria mbere ri mierio yathiagire hau uguo yahanaga ate ni kwari gukenanirira kana matihotire kumaniria ngoro o rimwe ni hoiriga process nigetha maumanirie ngoro gwiciria ino siasa ugwite